Ezama-elections awe-America isimo esesikuwo kathesi sinzima kakhulu, silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hatshi, mina ngibona lokhu sokumbalekele kukhatshana ngoba kwehlule lapho azame khona ukuthi kuphinde kubalwa ama-elections. Abaliwe impumela yabe ilokhu isithi uBiden uwinile. Lokhu asezama ukwenza yikuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe, ukudala wakhe kuba ngumuntu wakhe, umuntu onguye akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe. Uzakuzaze kuphele kufika ilanga lokucina lokhu ekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumela. Lo mthetho kawumvumeli. Angiboni mina ukuthi umthetho wakhona ongamvumela yiwuphi ngoba usezamile, usefake amacala amaningi kakhulu, amacala athi vele nxa efakiwe ama-courts afike awalahle. Atsho lokuthi kabalaso isizathu kumbe kabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi balesizathu sokuthi waba lobuqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokhu eqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhla ka-20 uzaphuma ahambe emzini wakhe.